Na test smo dobili jedan zanimljiv QNAP-ov uređaj, NAS jedan uređaj, dakle radi se o modelu TBS H574TX, nije baš neki zvučan naziv, no međutim ovo i nije za one najkrajnije korisnike, nego za one koji znaju i traže malo više, recimo koji su orijentirani više prema serverima i prema nekim drugim sitnicama. Sve ćete saznati u današnjoj kratkoj, ali slatkoj video recenziji. Što je to NAS uređaj? Network Attached Storage, odnosno to bi bila jedna vrsta računala, ali to je u stvari nešto više od računala. Dakle, to bi istovremeno trebalo biti i neka vrsta radne stanice, neka vrsta servera i neka vrsta uređaja za pohranu veće količine podataka. Drugim riječima, NAS uređaji su, ajmo reći, jedna vrsta uređaja za dijeljenje koji vam mogu funkcionirati i raditi poput privatnog cloud oblaka, direktno se može spajati na mrežu i funkcionira zaista zanimljivo. Dakle, ovo nije za gaming, ovo nije za igranje video igara, gledanje filmova, ali može poslužiti recimo za ovo drugo, ali dakle ovo je više nekakav serverski storage u obliku radne stanice, neka kombinacija, ajmo reći, toga. Idemo mi zaviriti u kutiju, vidjeti što smo sve dobili. Dakle, u kutiji tu se nalazi, dakle, ovo su Quick Installation Guide i Disclaimer, dakle, upute za instalaciju. Ovo je naš uređaj. Nije lagan, ima oko 2,5 kg. Evo, stavit ću još sa strane da vidimo da imamo što još u kutiji. Da, kabel, dakle ovo je mrežni kabel RJ45 standardni, dakle podržava mreže do 10 gigabita, tako da dakle može funkcionirati potpuno normalno. Ovdje sa lijeve strane tu se nalazi naravno napajanje, dakle i to je u stvari manje više sve u kutiji što treba biti. Dakle, upute napajanje i mrežni kabel, to nam odmah govori, dakle vezano za servere. Uz obična računala nećete dobiti mrežni kabel, to je sigurno, to kupujete posebno, a on nam govori odmah automatski o kakvom se usmjerenju ovog uređaja radi. Evo, dakle, dolazi u ovako finoj jednoj foliji da se ne bi oštetio. I kada ga izvadimo van, djelovat će vam kao mini PC, iako malo veći PC, dakle ne baš mini, nego ajmo reći malo nešto veći. Puno ulaza i izlaza, dakle ovdje vidimo dakle, tipke za paljenje uređaja, USB, dakle ima dva USB-a standarda 3.2, jedan USB je 2.0, dakle ovi plavi su 3.2, jedan sprijeda, jedan straga, Thunderbolt 1, da vidimo drugi Thunderbolt, evo ga ovdje. Dakle, Thunderbolt to je u stvari ono što je posebnost također ovog modela, a i u samom naslovu smo također na recenziji na našem portalu stavili Thunderbolt, što znači da omogućuje brži prijenos podataka. Mrežni kabel, ovdje su dva mrežna ulaza, evo dakle ovaj kabel može se utaknuti ovdje direktno, evo, dakle vidite i sami, ovo je drugčiji ulaz mrežni, ovo je HDMI izlaz, što znači zaista da ovo računalo na neki način može raditi kao radna stanica. Dakle, ona služi za dijeljenje podataka, u njoj se nalazi više diskova, odnosno može se nalaziti više diskova, tako da evo, zaista sve je fino složeno, kompaktno, tako da bi trebali dobiti zaista puno korisnih stvari uz ovaj uređaj. Inače, ovaj model koji smo mi dobili na test, on radi na Intel Core i3 procesoru, dolazi sa i5-icom, što znači, dakle, nisu oni najnoviji, odnosno najnoviji procesori po generaciji jesu, no nisu oni najbrži, zato što za ovakvu vrstu radnih stanica vam ni ne trebaju najbrži procesor, dakle ne treba mu i9 jer on služi, kažem, za razmjenu podataka. 12 GB RAM-a, u njega možete smjestiti čak 5 NVMe SSD diskova, dakle onih malih diskova, velikog kapaciteta, tako da tu možete imati bez problema recimo 10 terabajta ili više prostora za pohranu vaših podataka, što zaista ovaj uređaj smješta u kategoriju i malog servera i jake radne stanice, dakle zaista
zgodna stvar. Inače, kao što sam već rekao, dosta je težak, dakle teži je nego recimo prosječni laptop, oko 2,5 kg, ima lijepo kompaktnog dizajna, tako da kad ga negdje stavite, kad ga smjestite, on zaista može odlično odrađivati. Hlađenje, ovdje vidim da su 2 ventilatora, što znači da bi hlađenje trebalo biti dobro, s obzirom da unutra se nalazi 5 diskova koji bi znali grijati kada se to sve pokrene i kada krene transfer podataka. Dakle, tada se uređaji zagrijavaju i onda bi to trebalo poslužiti. Ono što je dobra stvar, standardna garancija ili jamstvo je za ovaj uređaj 3 godine. Na kutiji ovog uređaja, mislim da sam negdje sa strane vidio da piše 5 godina, evo ga, da, jamstvo, produljeno jamstvo na 5 godina, što nam opet samo govori da QNAP je ponovo napravio, dakle kompanija da je napravila ponovo odličan posao i napravila jedan uređaj koji zaista treba raditi odlično i radi odlično. Evo, dakle, još jednom model TBS H574TX, dakle dosta ovako zgodno. Sve u jednom rješenju, dakle i radna stanica, i mali server, i prijenosni, da tako kažem, može poslužiti kao prijenosni uređaj za veliku količinu podataka, u svom slučaju dosta ovako zgodno rješenje. Da li se već nalazi u prodaji kod nas? Da, nalazi se, dakle QNAP se već može pronaći u prodaji u Hrvatskoj, u više različitih web shopova, sad ovisno o konfiguraciji, dakle ovaj model naš je malo skromnijih karakteristika sa i3, dakle Intel Core i3, a ima i sa i5-icom, cijene variraju negdje od 2100 do 2450 eura. A evo, dok ja ovo pričam, vi već vidite osnovne karakteristike ovog našeg testnog uređaja na zaslonu, pa čisto da znate o čemu se radi. Dakle, još jednom ću spomenuti na kraju, ovo je uređaj koji možda i nije za krajnje korisnike, ali za one koji žele malo više, koji žele imati mali server u svojoj kući, koji se bave programiranjem, koji žele zaista ne samo raditi na računalu, nego i da tako kažem, zarađivati novac, imati nešto pouzdano, tu zaista može odlično poslužiti ovaj QNAP, jer može smjestiti i veliku količinu podataka i zaista će vrlo pouzdano i kvalitetno raditi jako dugo. Naravno, detalje recenzija se nalaze već na našem portalu, svakako je pročitajte i saznate još koju informaciju više. Ja ću samo spomenuti, evo, lajkajte ovaj video, komentirajte, pitajte ako vas još nešto zanima. Dakle, ja sam vam samo htio vas ukratko upoznati sa ovim uređajem, o čemu se radi, koji je relativno rijedak. Evo, imali smo prilike dobiti jedan takav uređaj, isprobati ga i zaista dobro i pouzdano radi, tako da to je uređaj koji će raditi dugo, neprestano i ne morate ga gasiti s obzirom da znate i sami kako serveri rade, oni rade tako da se ne gase, pa u stvari namjena ovog uređaja je da radi 24 sata dnevno po potrebi, naravno ovisno kakve su vaše potrebe. Evo, neću više duljiti, družili smo se uz QNAP model, dakle NASA TBS H574TX. Pa evo, ako vas zanima nešto tako, provjerite u našoj detaljnoj recenziji na portalu. Lijep pozdrav od moje malenkosti Božidara Komarića, vidimo se uskoro u nekom novom videu.